Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi video na kanalu Lažni YouTuber. Ljudi, danas ćemo igrati Clash Royale. Pre početka videa ostavite like i subscribe, to je vama sekunda, a meni to mnogo znači. Tako da danas ćemo igrati Clash Royale Challenge, full epic deck. Ko me odavno pratio, znači zna koji je taj deck, mislim, serijal, tako da eto. Sad ćemo staviti Goblin Battle. Inače ću samo staviti, mislim neću baš full, samo ću staviti log umjesto tu jednu epic kartu. Pa ćemo ovako. Witch, ovo će biti malo skuplja, ali ne zve. Potrudit ćemo se da ne bude mi skuplje dekoje, jer i ja ih mrzim, tako da, eto. Možemo staviti skeleton army. I možemo staviti mirror. Možemo i staviti, freeze, ja mislim. Da, odavno nisam koristio, odmah ću ga obrazovati. Odigrat ćemo dva battle i to je to. Evo ga. Na kraju na ovom videu pređemo dole, ne znam, 5 lajkova, ajde. Ok, bacili smo peku. Sad ćemo i mi Witch. Pa ćemo freeze odmah jer je tu Inferno Dragon. Ko baci Wizarda, ovako ide freeze. Bacit ćemo log. Mada je bilo bezvezno, ali ne veze. Onda bacimo opet log. Mislim da je potrebno. Idemo ovako. Ok, kad umre Wizard bacam skeleton armiju. To je to, zakasnio sa strelama. Ovo je well played, dobro je odigrao. Ok. Vidite ovo. Ja sam bacio Goblin. Napisat ću ovo. Idemo na drugu stranu. Aj, ne, nemoj mi sad u klipu bagovat. Ok, on će isto sad Inferno Dragona. Ne, bacio Wizarda. To je bolje. Ili će na drugu stranu Inferno Dragona, ne znam. Evo, Peka ih udari. Ako baci sad Inferno Dragona, to je to, freeze. To je to. Ljudi, ja mislim da ovu partiju pobeđujemo. Mislim da ćemo srušit ćemo Tower ovdje. Laganini, okej. Sad nemam šta da bacim, tako da... ne znam šta sad da bacim, okej, evo ga Giant. Ako baci strele da još jedan skarmi. Ko da malo trolujem, ali ne veze. Ko baci Wizarda ili Inferno Dragona, bacit ću Peku i Witch. Da. Oh fuck, ne. Moram ovako. I on je bacio freeze. Nema veze, nije freeze-ovao Witch. Malo ću smanjit. Bacit ću skeleton armiju. Ovdje mogu log. Ovdje log i bez veze rage. Tako da ovo je thumbs up i good game. Dobro odigrao. Ok. Malo sam se digrao sa trofejima. Ne, nisam se bio digrao.
Evo, da pozdravim klan. Pozdrav za Bec, Jovan, Elektrovizard, Sava Ronaldo CR7, Sava Ronaldo, Mrlala, Lazaroš, Andro King, Vuk, Baby Pine, Cristiano Ronaldo, ako se tako čita, Suri, Master Miha, Igra je Smor, Bas, Sava Ronaldo, Boris, Kacak Norris, Chuck Norris, tako se čita. Pozdrav za Savo, pozdrav za Pavle Clash, pozdrav za Sava, kokođi ima akaunta Sava. Pozdrav za Codile, ako se tako čita. Pozdrav za Pro Gamer, pozdrav za Jopa i pozdrav za Safija. Znači ulazite u klan, evo 24 nas je, izašao ovaj tu YouTuber challenge, pratite, ako se tako čita. Ne znam, odigrat ćemo još jedan battle i to je to. Pišite mi u komentarima da li volite duže ili kraće klipove. Ok, bacit ćemo Goblin Battle. Ok, ima level 1 Bec. Znači sigurno Hoga ili da. Goblin. Ja moram ovdje ovako. Ovo je neki cycle deck, ko što vidim. Neki Hog cycle deck, da. Ok, neću ništa pisat. Nažalost neće biti facecam na ovom videu, tako da eto. Ok, bacit ćemo Peku. I on je sastavio Bec. Joj, majko mila. Ok, ljudi, ovdje smo primili jako dosta damage-a. Ovo je neki baš cycle deck. Bacit ćemo Goblin Battle ili Freeze, sad ću vidjet. Da, ovdje Freeze ide. Freeze. Pa Rage. Ja mislim da je to dobro. To je to. Ok, ovdje pada njemu tower sigurno, jer Peka živa ostala skoro full health, sam se pola health ima, trećina tako nešto. Idemo sa druge strane Goblin Battle, ili King Tower ne idu, ne, Peka će hitovati, ja hitno King Tower, što je dobro, sad će baciti Hog Ridera, hoće li? Ne, neću, ok. Goblin Battle je skinuo nešto damage-a. Bacimo Captain Army i Peku. Ok, ubili smo Hog Ridera. Sada bacimo Witch. Glupo je double Peku, tako da to. Bacamo Log da uništimo prvu musketarku. Ok, ovdje ništa od King Towera. Moram ja Log zbog cycle. Bacamo... kakav Log, jeste vidjeli ono? To je to. Bacio je Zep, ne Zep. Idemo mi ovdje, Goblin Battle. Ok, bacamo Peku. I Log. Log je hitao. Jedan put, nisam sad točno siguran. Bacamo Witch. Ok, ovo je neki baš cycle deck. Evo, malo ćemo sprdat. Šta sprda? Idemo ovako i freeze. Oh my god, jeste vidjeli ovo? Tako da je to. I plus 30 trofeja, što je nice. I to bi bilo od toga. I to bi bilo od ovog videa, nadam se ako ste uživali. Ako jeste, ostavite like i subscribe u znaku podrške i mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav!